na efra no yaw minua mache ya na pom ti say Awurade de yakọ ade achi de o tu fa e bia mai ya da nyame ase now yeah share videos bi e your Facebook page Akoma 87.9 FM and Ajibosi Ako is telling us say we Atonsu Kuwait Kuwait a hefa potin na wo Atonsu Kuwait boast so we obi a o fa boast ba dia ya ye ba dia di petrol na petrol ni bisi no o fi wono mo a bridge kase na da ho no e ho asem ne ye kan na ade na ekoso wo ho menua kan bibi kire yen de na ekoso wo ho no mo a ama ekoso yin ha ni say video man pay ku for time ano man pay ku for be ye bridge ma time ano mo te bola e be gu Kuwait oti asoro ho no mo no o man pay ku for na be ye sa bridge no e de ma ta na fo bi ye o mo ye no o mo twinsuo no eja ya fancy nsuo no wo so me mo eti o mo twinsuo ni ba na ni mu kakra na wo mo hihye bridge no o mo ye ama nsuo no e ba kro ni mu kakra na wo mutimi de bola no ebe si kogu usuru wo papa no kwasam ne se since ye sa adwuma di ma ye first pa no yensuo no na ye dia ani jama bi le suo ene ye fa so ye kroso eti na nsuo ha ye kurei nsuo ha ye kurei eti da mo ba ya bridge no ene nsuo to na start say ye ebe fie sadie mpo say ya enipa na ye o ma fa yi ku fota mo o ma pay ku fo ye bia wo mu ye bi besi ahensan ana papa ku fo ado bae ono so ye bia o be ye 2 kilometers o di be she mfimfini wo ba bi papa no kwasem ne se efi sa bende bensio ta eni ahoto wo area hokura eni ahoto kura efie yesisi no ho no ensio to pe na ensio na fakuro no asma mi ko bia nim pulele time ye demonstration so ye pulele time ye demonstration ye block kwai ama ye ukroma because of this situation. It is the person say ensure ta yes o man pay ku for time a besi sabre yana na akufo ado bae no de akwaniasa onabo akwaniasa de ne bae no obetiti ensure no ma ayen obetiti mo ensure to kakra ni pre no so na ensure no ameni nyina hwete ye ebe sisi abia mini ukase ATS ebe sisi abia mini ukase ai saa ba na twa mukoi ebe sisi abia papa ya fa machine si mu amati mu da saa se mi ameni Kuwait ya no saa se mini uke before man pay go for be ba no ya ko fa machine bi brobe ona betiti ya ankasa yesika ne yagye ne yagye ya o ma pay na ba ko papa reji ya ensure haye yetimi ye ba kokon sa ye na me che won so owo na subri ane na no kohia e boast na chi ensure did have min kan tenten kwa no ensure e cash no ho no be ye say 10 because cash ensure Kuwait ni ade anwaga junction edi benshoni nyina kwa ye ni kumasi nyina ni adarati sago tasini na die gusansu ya meka mu eti show no ba no ahye obi a wofo obi a no hwe wo de wudru high school jo hwe ni yesi abai so ni yesi aye nese na afo no yayi yani ni enko won ma ye ni ayetia ni enya dai enti papa anu odin anu suncha be kuro o mu betutu abeya mama pat o mbe ye kwan kakra de maye anu anso o maye that is no mule ni na ya ncha gote bia fama no ya anya hwe fama no etisiota impo hwe kase ni nyiri ya no sa that is ni na so ebefie wow it is a wubusa ha situation is say net wow but oba Facebook page Akoma 87.9 na videos no egusu ayeyi ewa hambacho wetwa journey live our Facebook page Akoma 87.9 FM na mami musa say o say edi ankasa na mo hwehwe se CIA wo area because mimi hu ni say de mimi hu o video emu de ho no ya awra na ho ye ba bia nsuo to a enonom etata because beyond ba bia nsuo tata yi
wohwɛ adan wo ho nyina na adan nyina sia papa ye nsuo na nonom saa pa enye awura mu na mo makosi dan me pacho sanhwe ye yiri nkofo abehwe yan tissue no na de me pese me chiwa ze nsuo so wa ma no kwan ama na nkoro wa ye bibi amfa ho oji kuro ni nyina obedi di kuro ni nyina se wo hwe Kuwait ba bia me gina sesi a me ni wo kasa ni nsuo ni ba one a papa se wo ba se ayawro ho sem etinye se bia tinsuo wo ma kasa wo ma tete ye ni ba bia wo mo sisi wo mo pillars ne wo nkwani aba intervals ne wa papa etinsuo na pushi ani a wabake wa o aye se bia ya sisi dan wo ewrem obi woni mu Kuwait ani ya bia be ka kiro eti go tana ye no a wo ma ya even o ma pan ku for ye 2 kilometers e ma ye fenze o ma pan ku for ye 2 kilometers ene na akosi e sa damage no etinye ye ne ekosisi da wo ewrem ye ne esisi da wo ewrem ne ka se ye pan info ne bi jami ka se sia me ne o ka se e bia ono so betumi aka de ono so hu ono kula wasi school ka se bi wa ha nsuo ba ho what nsuo ba ho nti sa no ma ne nyina ne ye si dan ne wo ewrem just watch this one hey as nsuo no egugu kakra bi kra munya ayi kra o munya space kra because we have the mission wa ene de nsuo to ye kura ne yana ene de nsuo ye to kakra ba me di video ba ko bi se ne ene na asa de na to anadwo no na ano oden nsuo to anadwo ye hu ba bi enkwada eti esemo aye Kumasi aye o my Ghana enipa to aba no ebia ne yete ha no na de ya kai na yese ebia ye ka ase obia mambu ana ase no kwani abo ya pese ye mai ye Kumasi ya pese ye ni ye na sa de mpo ye nipa na ye oh ya pese ye Kumasi ye ni ye da goda wura kasa me kai say yi station here wo your friend is saying anyway the hospital kasi ya de me kotra ho me kasai ani ade yesi sit down wo wurem eh we am kwadan kete kra na nenam nso ehu a ne ade yes enti eba ni say ya ensuo no to saa no a mosimu nya mu hu de moye mo hu eba saa de na moye eba mo a mosisi mo dan awie no ewura dan ni mu ebi ko ha hotel da adofo nso ebi ensuo nko wo mo chan no ne akopatch wo mo chan mesi asem na me ne wo kan papa nye se bia bosemuka ana se bia ye dede wo my Ghana but ye se ye pese ye wo my Ghana ye me ka se Kuwait na kwa ka se na dawa gosi do pass no akwanya ya ye nyina bota si nyina ye lady ato eni ba bi faninti ana no ankasa menam ye fikire a atewura na wo kan o dan show no gota si nyina Kuwait ye ne eta na fo nyina ni ahoto ana atewura na wo kan o ye da wo eda enzukase no ho material what can I say? I'm just watching the videos and my bam and Numajina Hadin, I may share the because onya sama we make the sampa say the task as in you say urano and then show ne da ho and ye better and sabi you that be no kwasam say chroma there chroma no ye hu bi engrofo ton sase e wonsu mu da nti ena mama busa ne saa wona bia wonye but chroma ye hu bebre engrofo ye saa de mama busa mama ka say atemicho ye guso ye ka say ya wo kire ye eso say ye na me kan ya to ba bia ma ya fele ya to condemn ho ya fele ba bi a China fo na abeto ye nsuo ni ye hwe eye den na mo don sase ne de ma eti say enam se nsuo ni ye be China fo ne ye no mama chi China fo ne ye nsuo nsuo na me ko so man pen ku fo be ye kwa o mo ye no wo mu je ba bi at the host atoto hwe wo ko na fo ya filling station ho filling station na won ye ti nsuo na mna ni bi wo ta se ana ya to sase ni bi ana ko fo di ye japade anyway minia Brian jina soma me na ye so ade mu a ye pe na afi we ma semna ma mo fe ni musa ne se e de na ko so okuwe okay me ba cho jina soma me